Okay, welcome to Verdeli Garden and Cafe in Malagos, Davao City. Nice place. Okay, nature na nature. Okay, so arita-arita agi. Okay, naa siya playground. Okay, so here pinatay sila yung mga cabanas. Okay, this is the park. Okay, na-yung playground sa mga bata. Ouch. Sa mata kong natumban. Okay, so ano no? Green na green. Okay, so mauni siya ang Verdeli Garden. Ang ilang coffee shop na dito. Nangyara na to adtuan. Okay, so nice, so peaceful. Okay, naiduanan sa mga bata. Okay, naimura og bridge. Okay, so man siya wala lay water. Okay, mura og pool. So from here, okay, nature na nature. Okay, so ano siya? Ang Verdeli Gardens. So over there, na ilang nursery, ilang mga tanom, vegetable garden, flower garden, ug uban pang garden. So nice kayo mga kahoy din eh. Very alive. Yeah, ang sky is very clear. Thank you, Lord, for giving us a good weather for today. So, muna ang garden. Ito, daghang kapayas dito. Okay. So, muna siya. Okay. Nature na nature ang dating. Okay, so mabalik ta dito. Dapit sa coffee shop. Okay. It's a nice place to relax and enjoy nature. No? Okay. I see ya. Over there. This way, please. Okay. This way, please. To the coffee shop and to the function hall. Okay. So, kamula pang decorated to. Na si Sinay, ag friend ni Sharon, si Gracia. And mo to ang function hall. Wala pa na mag-decorate mo nang galaag-laag pa ko dire. So mo ni ang famous Verdeli coffee shop tayo. Do not step on the grass. So mo ni ganina no part sa akong gipakita. It's so nice, so cool. I love it here. Welcome to Verdeli Garden and Cafe. So that's the famous Verdeli coffee shop. Sudlo na to. Okay. Na sa mga Facebook and Instagram ng mga post. So mauni siya ang ilahang coffee shop. Okay. So anang hitag mosulod ta dito. Okay. So mauni siya. Ay kalami sa mga kahoy ug sa skies are blue. Oh, thank you Lord for the good weather today. Sumusulod ta. Labang wala pa'y tao. Tao. Sus, noon sa nanada taga Davao naman ko ini. So this is it. Huh? Nice yung door. Look at the door. Made of bamboo and karaan. Okay. So pwede ta masud. Ayun. Pwede magsulod. Warning. First time pa ko nakasulod diri ba? Sa Google ra ko na ako kitaan ni ug sa Facebook. Karon na jud ko. Okay, thank you. Sumao di ni Verdeli. Sikat kay ni sa Instagram. Oh. Na jud ko. Okay. Salamat.
Okay, so samtang wala pa'y tao, no? Atong i-explore ang Verdeli coffee. May batang yan eh. Okay, so mani siya. Okay. Sa mga Instagram post, so mani. Nga diri. Okay. So mani siya ang coffee shop. Okay. Ang arang kay na electric fan. Okay. Nice ilang chandelier. Okay. So nature kaayong dating na imura og langgam. Abiha kong tinuod. Ay, pagka-ignorante lagi nimo chay. Okay. So, no? Masa ilahang ceiling, Instagrammable. Okay, so ano siya? Ang Verdeli. Okay. Okay. So, daplin lagi siya kalsada. Sayon ra tuodon.